بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بارك وسلم. وبعد، ماش ماقو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته اي زندگی مبارکی شریفی زندگی آخری دهین روچ رمضان ماش ما وشتاتن تكملينكو فمرتي نهمي شوال دومي جمعي رند رمضان ماش ما بإذن الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباركين زندگيا سيرتا شروع كنه تمام كنه بإذن الله تبارك وتعالى. ماش ما زانت بيسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سال نها أبو بكر الصديق راهدا حجا وصحابيا حج ماسترا راندا بدن راهدا علي بن أبي طالب سورة برايا واني وشجع اعلان كنجا هر کس عهد اتفاق هستن گو رسول الله صلى الله عليه وسلم آي عهد اتفاق چچار ماها هستن و برچی گو در دیم سالا مشرک حجا اجازه نیستن حجا بیاین سال دها و ها اجازه نیستن پیسریگین رسم رواج مردم حج کتا مشرکینا يعني بي بوچه حج كتا بي قده حج كتا لا طواف عريانا طواف اجازة نيستين مشركان حج اجازة نيستين جز مسلمانان حجا في اعلانكو ماه ده سال ده شروبي سال ده باز لهتي احداث هستين چه حديثان چه احداثان مهمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد نجراني راهدا شيئا بيان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب همداني راهدا يمنا وهنشو بازين لحتي أحداث سرية بالتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم راهداتا خاصة تبليغ إسلام تبليغ واسطة شين كنقا مردمان دعوات كنقا إسلام سوج ديقا وهنچو راهداتا هما مردم مسلمان بتگا هما ملک قبيلة زكاتان جمع كنا فياكي تهمي أحداثا مهمي حدثا بإسلام توكا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركين سيرتا سال دها رسول الله صلى الله عليه وسلم چوك إبراهيم عليه السلام همي سالا وفات بي رسول الله صلى الله عليه وسلم چوكي بتا ساي مردين ياكي قاسم هما بيسر اسلام وفات بي رند عبد الله نام لقب كتا الطيب الطاهر رند رسول الله پیغمبر بتا پیداش بتا هان كسانية وفات بي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنيك هندرو وفات بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز بي فاطمة رند رسول الله وفات يا شاش مها وفات بي أولي وفات بي رقية همي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگ بدر انتصار بتا مسلمان همي روچا بيب رقية وفات بي رند بيب زينب وفات بي سال 6 هجرية رند بيب كلثوم وفات بي سال 9 هجرية هني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دراهين چوك زندگي وفات بتگن بي فاطمة سراتك إبراهيم همي إبراهيم هني وفات بي إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم چوك بيب ماريا چني مگا بيب ماتي بيب ماريا همي وحدي پیداش بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارتكو شو چوكي چستكو نامكو إبراهيم چوكتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشي وتصحابه من امرتي چوكي بتا موتنام اينام موت بتنام سرا باستا چه ابراهيم عليه الصلاة والسلام حساب رسول الله بيروكه همي سلسلة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نماسك حساب بي وشرطرين پیغمبري رند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشي موت بيت نام زورتا إبراهيم نام باستا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم راس مداب
بتا عربا هربا چوك بي يعني جنين شير ميچي گيشتر برا همي جنينان شيري هستن شير ميچا همشان ديا فإذا يك جنين هستن نامتي سيف اي لوق واجه نامني ابو سيف القين اوستا بتقى مدينة آهن كاري كتا رسول الله صلى الله عليه وسلم چوك إبراهيم سيف دا توشير ميتي فهميشا وشي بري بري رسول الله صلى الله عليه وسلم سوهب نماز كتا سوهب نماز ران دراتك شتا همدا وتشوكي بردا كتا چوكي تگي يا كروچي آت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوهب نماز کو گرماغا گرمين روچيا آتك رسول الله حال دا وشت يا رسول الله ابو سيف سيف حال كانتي ابراهيم عليه الصلاة والسلام تي چوك ابراهيم ساكن ادراهه وشت انطلق بنا وشي مدرات كين رندا شوتين ابو سيف لوقا مان بيتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم چيستكو وتبعديكو ديتي وتي اخري سا ديگا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكو تاغكو چيستكو ديتي چا سايدا هم وهدي سايدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انساني بتا بشري بتا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرس دراتك يعني رحمتي عرس دراتك فرسول الله ابو عبد الرحمن بن عوف رسول الله قوانا قوشت يا رسول الله توهن قريوة توهن تي عرس داركايا قوشتي عبد الرحمن جواب دا رسول الله قوشي يا عبد الرحمن يه رحمة الله سبحانه وتعالى دلتوك انسان دلتوكا يركتك هما مردم رحمنك هركس رحمنك الله ايسرا رحمنك راندا قوشتي ان العين لتدمع ما چام ارسرچا وان القلب لا يحزن دلها بريشان بي قنباد بي ولا نقول الا ما يرضى ربنا وهيك وتزبانا نقوشين الا ما چيز الله راضي بي الله يهبران خوشحال بي هما چیزان بس وتسوهنا قوشين والزبانا قوشين شين سوهنك قوشين يتشين مصيبت وقتا يا الله ناراض بي شريعة خلاف بي صبر خلافه ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ما بي أنداز بريشانين قنباد انتي وفاتيا مصيبتها يمرق مصيبت الله قوشيك مصيبتي قوش ما دلت وكاساق دارده لكن ما دل صبر کا میں زبان الله شکر گری فرند رسول الله صلى الله عليه وسلم امركو چيستكو ابراهيم شتن بقيعة نماز دا هني ابراهيم 18 ماهتي يعني سالي 6 ماهتي همي عمره دقي چوك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسريقين چوك ترو وفات بتگا سرات كبي فاطمة رضي الله عنها راند رسول الله 6 ماه راند وفات بي بقيعة هلاسكو رسول الله صلى الله عليه وسلم وچوك دفنكو واپس آتك بيداغن لوغا هنچو آتك رسير صلى الله عليه وسلم لوتي مان بي لوغا لوقت وكا مان بي لوتي ود قدان يركان قرمي روچيا تي يك واقعية مزنية بي ما روچا تقريبا مشمه حسابا ساعت هبتا 8 ساعت تقريبا 8 ماها بس روچا جبت هنچو جبت روچ كامل غاربي هنچو كامل غاربي پورا شپا مردما درات کا استار دي آزمان استار دي يعني روچ كسوف بي فدراهي مردما توارجا قوشتي كسفت الشمس لموت إبراهيم ये रोच गेब्त हमें सबबा इब्राहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोक वफात बिता हमें सबबा كسوف बिता चिया अरबान اعتقاد हमें बिता पेसरा ये रोच हर बगिरी रोच गिरी गना كسوفي कना خسوفي कना जायज है ये रोच चो नबी इल्ला हमें रोचा यक मजनिए
مصیبتی مزنی مردمی بمیری یا یک مزنی مردمی پیداش ببی. فهمی هبر چنگ بی هبر کنگاه کسفت الشمس لموت ابراهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنچومان بی لوگا دیت دنیا تهار بی چاری ها آزمان استار ظاهرا زیدتی رسول الله صلی الله علیه و سلم درات چل وگها مسیت نیمگا شو هنچو زیدتی روگا اما کوپک چادری کوپک سریر کن یه چادری ود کوپگا نکو مردم همشی دنبا رسول الله صلی الله علیه و سلم پوشتاتات که همی ردای آت که رسول الله داد که مان بی مسیتا رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم گوه توارجن الصلاة جامعه اجتماع بکنه نمازه فمردم مسلمان درو آت کن رسته مسیتا رسته مردین درو آت کن جنین پشت آت کن نماز کنه فرسول الله صلی الله علیه و سلم پیسر بی نمازی ده بس هنچی نمازی ده پیسر ای نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه نداته نماز کو یہ نماز دو رکوع چو ما شما نماز کنه دو سجده کنه رسول الله همه نماز توکا دو برا رکوع کو شو رکوع رنده پادات چه رکوع پدا وانتی الحمد سورتی وانت پدا شو رکوع شو رنده پدا چست بی رنده سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد سجده شو اولی رکعت همه طریقی وانت دومی رکعت همه طریقی وانت هر رکعتی توکا دو رکوع تو سجده چی یک احوال وکین طبیعی کسوفی بیتا پیسر نبیتا نماز هنچین وکی نمازیه فرند رسول الله نماز توکا همین نماز توکا نماز کنگه صحابه گوشه همه پیسریگین صفا وشتاتگن دیما وشتاتگن مادی رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز توکا دیما شوش دیما یعنی قبله نیمگا سورت شو قبله نیمگا دیوال نیمگا نزدیک و تاری بورسین پدن واپسات کو جاگها پدن نماز توکا چیه نماز بی انداز دراجی کو تقریبا مشمع ساعتا 4 ساعت می درکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز داتن صحابه دوی رکعت تقریبا چه ظهر نماز ساعت 8 چه 12 رند همین نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازی داشت رند رسول الله پشتا شو هنچو پشتا شو نزدیک بیتی چه صحابه همه صحابه اول صفحه یه هم پشتا شده بدن رسول الله دیماعت کو جاگها نماز هلاس بی وشتات رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وات وشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يما يروج يك آية يك علامة يك نشان الله وتنشان قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة الله ظاهر به نشان الله حكمته نشان الله سبحانه وتعالى قوته فقوشتي آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته يهجبر إشان ما هرب بگری روچ هرب بگری گار ببی هجبر چون نبا مردم مرته هجبر چون نبا مردم زندگ بیتا لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته هجبر واقع نبي سبب واسطة هرب رسول الله صلى الله عليه وسلم دروغ بندیه پیغمبر نیه پیغمبری نبی تگه قلبی خوشحال بی گوشی همه روچه همه ساعت ابراهیم وفات بی ما کابر کو واپس لوگات باب دفا رستن یه واقع بی یه هنچی شر واقع تونه مردم رد دین تونه مردم بگوشی ها بچه یه ابراهیم کسانی چوکی سال 6 ماهی پیغمبر چوکی دنیا دراهی چو بیتا چطور شیمانا یه رسول الله حقین رسوله وشتین مردمان یه برام باور بکنه هجبر روچ ماه یه سببا نه کسوف بی نه یه سببا انسان زندگ بی یه سببا هجبر نبی یه آیتا چه الله آیتا یخوف الله بعباده یه آیتا هر بچین واقعات که الله سبحانه وتعالى وتمندیان ترسینی وتمندیان ابذار دا واپس بیایی الله نمگا
وتمنى بقوشي توبه كنه وتمنى بقوشي الله ني مقا توجه بكنه يبلاهين روت يبلاهين ما الله حكم زير تيرايا الله قدرت توكايا فهر يتخويف الله وتبندين واسطه هر به يكار كبت يكار بيش ما دنيا توكاش مو زندگي گوشت رسول ففزعوا الى الصلاه برو همي نماز ما شمار دا همي نماز بكنه گوشت وكبر الله تكبير بكشه الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا وگوشت رسول الله اذكر الله الله ذكر كنه تكبير كنه ذكر كنه وحديثاتك واستغفر الله استغفار بوانه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وادعوا الله دعاء بالوتيت الله نمينه مقا بريات بكنه الله نمقا وتصدقوا صدقه بديه چیزی نام هدا صدقه بديه مالی نام هدا هرج کنه ورقی خوراک نام هدا هرج کنه يعني صدقه بکنه پدا خاصی صدقه رسول الله نام گرفت هما نوکری مولده بیتا واحد زمانه نام هدا آزات بکنه عتق کنه مردما آزات بکنه واعتقوا يدراهين چیز رسول الله صلى الله گوشه هنچو بکنه چروچ پدن واپس ظاهر ببی فهنچو رسول الله نماز داشت چه روچ ظاهر بی روچ پدن درات روشن بی دنیا گوشته هنچو نماز بکنه چه روچ روشن بی رنده گوشته یا رسول الله صلى الله عليه وسلم هر به شما بزانه همه چیزا من زانو شما همیشه دنیا توکا گریته شما کم و کنده وشي همي نماز توكا الله سبحانه وتعالى شما دي مدي ما شتو جنة الله سبحانه وتعالى حجابي باتكم واسطة جنة دي همي واحد من پوشتاتكم الله سبحانه وتعالى دوزده حجابي بيشتاشت منا موافس شو جنة رند رسول الله باز قصة يار چي دي جنة توكا باز قصة يار چي دي دوزده توكا لحتي مردمي دي يك جنين دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دوزده توكا هما جنين پیشوكي جبتي باستي لوك توكا نويلكو ورقي دات چمي پیشوك مو رسول الله قش من دي دوزده توكا عمرو بن لحي الخزاعي دي رسول الله دوزده توكا قش روتي درات كلن چلاپا وتروتار كاشتگن دوزده توكا ترگم عمرو بن لحي همه مردمه اولی مردمه بوتي آرت مكة توكا بوتي آرت قريش واسطه گوشتی یه بوتا عبادت کنه یه بوت همشه مردم درد وره مردم کاران گشاد کنه بیماران بره مسافره حفاظت کنه اولی مردم آرتی بوت مکه توکا وشی مشی دید دوزده توکا ترگه فشی معنی مردم هیچ شرک مکه یه معنیشی یه معنی مردم هیچ ظلم مکه دیتی رسول الله یک مرده که هم دوزده توکا هم یه مردمی حاجیانی دوزیته حاج شده داری بیتگی سرداری چنگ بیته هر به سامانی چیزی حاجی یر بیته کشتگنتی و دار گومه هر به دیته وشی من نه هنچو مان گشته من دارا مان گشته رسول الله صلی الله علیه وسلم وشی من دید وزده توکا فیه مقصد یه نماز یه عظیمی نمازیه هر بر روچا گبت یا ماها گبت یه نماز باید ماشما باید برای توجه بکنه نماز بکنه لحت عالم گوشی یه نماز فرض کفایه هر به ملک توکا یه روچه گبت مردم مسلمان مشتینه یه نماز مکنه گناهکار به لحت گوشی واجب مسلمانان سرا لحت عالم گوشی یه سنه مؤکده مسلمانان سرا باید یه نماز یه وقتا الله نمگا توجه بکنه وشی باریا رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشی یه روچ هم وحدی گری ما هم وحدی گری یک نشانی الله ترسینی وتمنده استغفار بکنه توبه بکنه بلی الله سبحانه وتعالى وتغضبه چست وتي سخته وتمنده سرت چست فهمي هنچی واقعی مشمه وت زندگی مادی هنچی واقعی بی یک ملکی توکا ما وت شاهدته یه ملک توکا یه مردمه گوشت بیای نماز کنه مسلمانی ملکی ها گوشت بیا نماز کنه یه نماز سنت ادا کنه بدم همه ملک مردم مستر مردم همه جواب دا گوشت این یه نماز وقت زمان نماز کتاب نزان تگه پرچه روچ چه سببا گیری روچ هر به درمیان زمین و ماها بکپی یه ماه ساهگین روچ سر کهته مردمی نگنده
یه هنچین طبیعی مسئله، هنچین مسئله صحبه روچ درکه بیگاه نندی، یه هنچین مسئله طبیعی هر با هوری کایتن روچ دی ما مرد ماشما روچا نگنده، فچفی مسئله نه ماشما وید کار باران درستان کار کنه ویدی کاران چوتی بکنه، مردم اجازه بده، اقتصاد فلج بی، سامان ملکان اقتصاد فلج بی. یه واحد زمان یه نماز کتا پیغمبر یه مردم همه مستوای علمی کم بیتا نزانده که هنی سببی طبیعی سببی چون روچ درایگن روچ رندگن، فایشان انکار کو نشت مردم نماز بکنه رند یه انکار کنگا رند یه نماز مسلمان بند کو گوشتی نماز مکنه دومی روچه همه ملکا همه بازارا همه مردم همه قرار ادا کو هنچی مزنه زلزالی بی هنچین بیمه زلزال بی همه بیلدینگ همه مردم در اشتباه بیتن یه کامل بیلدینگ زیر زمین ناشو یه موت زندگی آدیته وقت چمان وقت گوشان وقت اشکته یه احداث ما دیته موت زندگی ها. فرسول الله صلی الله علیه وسلم گوشی یه خسوف یه کسوف الله سبحانه وتعالى وتبانده ترسيني خسوف كسوفا، فما شما بايد هميشه الله نيمقا توجه بكنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم همين چو نمازي داشت نماز توقع چنچو صحابي بيهوش بي وقت گرما قد 4 ساعت رسول الله نماز دا لحتي صحابة همين نماز توقع قيام توقع كابتا بيهوش بيتا، فايشي ما مردم توجه كالله نيمقا والله سبحانه وتعالى بيشك زمين حفاظة كتاب وهدي رسول الله وما كنا معذبين وأنت فيهم. الله سبحانه وتعالى وشي ما هجبر زمين سرا سزاير نجي رسول الله يسار زميننا ببي وهم دابا رسول الله وعد شاء الله لكن إظهار كتاب الله مخافة، إظهار كتاب الله ترس، بيان كتاب أمة واسطة سوجدا تقر طريق صحيح وما كنا معذبيهم وأنت فيهم. وش الله يجبر ما يا أمة سيزان يا محمد تو سرزمين زندگی موجودة در میانه. فايشي مانا يه حكم هر بكيته، يه مسألة هر بكيته، يه واقعك هر بكيته، فبايد ما شما ما چيزان رسول الله بيان كتا بکنه، نماز بکنه، دعا بلوٹه، تکبیر بکنه، استغفار بکنه، صدقه بده، یہ چیز مستحبه یہ روچا مردم بکنه. والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.